Ka office Khasi Jaiñtia Sepngi kala pendon burom bat kynmaw ya ukpa thoh Dak Khasi ne ukpa alphabet ABCD ya kabala penlong hake GPS conference hall kabala don hapo mission compound ya kte kasngi kynmaw burom kabalang presbyterian ya unong wanra jingej balang bat unong seng ya kidak puli Khasi Thomas Jone layalam da moderator pastor IW nong sej ya kabala don lang u RT Shangdiar executive secretary kong e Kharsantiu financial secretary bat kajing ya seng kenthai sinot ka KGP sinot Sepngi kum kajing sngongu u Thomas Jone ban ai buram kum unong prat lenti ya katho katar Khasi layo ru ya kajing rai shaphang kajing em jong u Thomas Jone ha katai kasngi katba utamen basan Dr DRL nonglaj u president ka KAS ulang ukongsan bat unong pharya ya ka khana lengkot shaphang Thomas Jone haga jingya kren jong u Dr DRL nonglaj ulabatai bo Thomas Jone ulang unong ya lam lenti ya ka jai benriu Khasi bantip ban shampang haka imlang ka salang ban pentep ya ka temei ka jai benriu haga jingya thir ya tai shaphang u Thomas Jone dei ba u Thomas Jone u riu khrau jong ka sinot presbyterian ka Khasi Jaiñtia urang u badai urang nyale ban persya ya ka sarkar phareng layatu Dr DRL nonglaj Kentien Welsh nomor kata ngisukhu bakadai ka kentien balasya sin event haki angles yai balatit menta kom ki English lan ki angles ki la hot ya ki non Wales lan ki Welsh kom kita ki foreigner lan Welsh ki Welsh wat la ki em la ga jong ka ripen ban ki la sya nyo ben ki non wan her thma jong ki English tang kom ki mendari lane foreigners haba ki laham haki simpri anal jong ki English us em kari Wales u levelen abdrofer ula sya khaikle haki nong job jong hangning in sot biang ye jing tho Basil Griffiths wong the English king Edward one subsequently giving his son who was 17 years old at the time later Edward the second, the usurped title Prince of Wales, a custom adopted by the British monarch since that date. Kamut natu kata kapor, habala kraikli, yaus em jong kari Wales, yau kuns em jong kari bilat pat, la penlong no, u Prince of Wales, but hadu menta kalalong karukam, but kalalong no ka legacy jong konsem jangari bilat ya ki kam kiba I ila contribute si bon hani ka balan andre haga kam kiba I dan la itu ru ya haga ni kari Khasi kiba ka juni kawe kalong ka kam kiba itre menta kom u professor jong ka school ba nehu haga ba ilalong ru u head department jo ka Khasi I kandung I sarong na kaliang tungi kom kajat benrep Khasi ba kilami ki sekri ki jong day ki batrei ya kani kakam hagani huru I hagani ko por om tangkata rei day way ibra tresito na kanta ban ya yale ban persan ban benrep spa ru ya kani kaktien Khasi ka jongi hagaba da kajing tresitom ban kajing ye tre kedui ban nakalian jong kani ke Khasi Authors Society kala ibet ya ban tenrong hai kom u presiden jongka namar ba ila tresitom ya kam bat bagi kmi nanti ba kajing tresitom jong I ya kitu kimati baru kibat Khasi Authors Society kinsanan la banjai penurlong nakapor sekapor nidon kajing anut bat kajing tran bangin yui ba ni kaktien Khasi kajongi kan long kawe kaktien kabala hi banjo rum om tang hakani ka Khasi jongi henre ban itu ya karu wat hakari ka ie kajongi ru ti kudai balatan yo do Thomas Jone Kidong kiti bom la clip show haja jad mulu Khasi balatan yo do Thomas Jone kajin bethe jongai paper ngalakali iba aibor
Superintendent jangka senarafes, yaki nama simata, but sinasutu bagai ka mix audience. Nam sim thoh, yaka balong highly academic, but kebaik han, ray umma pat bankir, yaka tu gani ki theory ki badan kam, rila persang roban elaborate kenam badan long kebaik, but biasa kalau balong tang kahin towards theorizing Thomas Jone's mission in Khasi Hills. Lani la banong a hint towards theologizing Thomas Jone's mission in Khasi Hills. Kamu dari ka cikren ke babin kotro, dari naga benta jongi lesi ngalaban nunda simpan di rapor la kataro nunda laban pendekatan ini yang tu ka paper kepala arbel di ngasih perkat bala kumno ke jingkren ke batang goi resource person kanong gila kumno kumba sikenta kumba kelas undai kumba jingnya tu kana jing mene ke bala ko mene tane sikenta dia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
China